uthi Cyrus imini uNkulunkulu bese ethi ke ngaphandle kwami akekho omunye. Ngicela ukuyiphinda le bathu mzalwane. Uthi uNkulunkulu kuCyrus imini uThixo ebese ethi ke ngaphandle kwami akekho omunye. Uthi kwabiza ukuthi kube khona mina ukuze nina nikwazi ukuthi uNkulunkulu. Angiphinda leyo. Uthi kwabiza ukuthi kube khona mina ukuze kube khona igama elithi uNkulunkulu. Uthi ke ngaphandle kwami there is no real, ngithanda lesingisi lithi there is no real God. Uthi imini uThixo. Uthi uyabona laba abanye abakhona kwabiza ukuthi kube khona mina ukuze nabo bevele ngoba bona bazama ukuzenza mina. Bafowethu angiphinde leyo. Uthi I am God and I am the real God. There is no other real God. I am the only one who is real. Uthi ke labo uNkulunkulu abakhona bancike kimi ngoba njengoba bekhona bazama ukuzenza mina. Uthi kodwa ke Cyrus ungadidiseki imini uThixo. Uthi ke I formed you for this work. Enye translation ithi I've strengthened you for this work. Uthi ke ungathuki uma uyibona unamandla angaka. Uthi I am the source, imini umnyombo. Uthi yabona njengoba ungavimbeki, njengoba ungabambeki, njengoba uphuma lapho kuthiwa kuphunywa khona, ungena lapho kuthiwa kungenwa khona. Uthi don't be surprised, I am the source of it all. So ithi ke even though you've never acknowledged me, but I am your God. Noma ungangazanga Cyrus, but I am your God. So ithi ke ukuze empumalanga nasentshonalanga kwazeke ulamasha. Uthi ukuze empumalanga nasentshona kwazeke. Uthi konke lokho ngikwenze ngoba ngifuna ukuthi empumalanga nasentshonalanga kwazeke ukuthi uma kukhulunywa ngoThixo khulunywa ngami. Angiphinde le ngisho. Uthi the motive behind ukuthi uma empumalanga nasentshonalanga ukukhulunywa ngoThixo kumele kube ukuthi kukhulunywa ngami. Bephinda le. Uthi konke lokho engikwenzile Cyrus. Uthi bengenzela ukuthi empuma nasentshona la bazi ukuthi makukhulunywa ngoSimakade yimi bonke labanye bazenza mina yimi uThixo.